Itatu cia kioko Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya ulikuna Nyamai kati wala ngombanisye kwanzia ya ukuvi. President wa nthi ya Indonesia Joko Widodo kwithiwa vanthi ya Kenya ndongo cia azimio kuwetakana ndongo cia Kenya kwanza nilekelelete wiawo wa kutetea haki cia mwene nthi na muno ene nthi ma Mount Kenya chama cha kutetea mabata ma alimu va Kenya National Union of Teachers NAT wana mama ambunge kutula mutemo vya wa kisomo kumana na kuselesi ilo vya cia masukulu na ofisi wa kutetea haki cia mwene nthi kaunti ya Kitui kuwetakana namba nene ya aume nimo maende na kunyamawa nthini wa kao wa mivai kwa Mauvoo asu kati wa angini na ukejana na udhocha nyenita wa Irene Nyamai. President wa nthi ya Indonesia Joko Widodo ni ubikie va Kenya kwa ndambuka ya mithenya ili wala maundu kivathukanio maki utandi ya mekwithi wa mainena niwa wamwe na kwikia sai wiwano kana biwano siki vathukanio na serikali ya nthi ya Kenya. Widodo abikie va Kenya kwiyo kuituka valotho kiwe kiwanzani cha ndege cha Jomo Kenyatta ni minister muviani wa maundu ma nthi sianza Dr. Alfred Mutua dhini wa ratiba ya President Widodo va nthi ya Kenya ena munyanya ya President William Ruto kwi umuthi methi wa maivingwa muvango wa uthoosya wa mauta kwa ithimo cia nthi kwisila mashini cia kuvinyia kana dispenser sisioni cia ndagoreti na kwithi wa nzia ithi cia uthoosya wa mauta cithitwe va Kenya kwa kavinda yu serikali yina muvango wa utumia ngwatanio ya nthi ya biashara no kenda kuthoosya mauta kwa thoa munini nthini wa muvango wa kunengane kana nthini wa muvango lo nengetwe isitwa mapima kwa kunyaita mashini ithi isioni kivathukanio va Kenya utena muvango huu Kenya na Indonesia si kwatiwa kwikia sai wiwa no wangwatano nthini wa muyana wa mimea ile cia ya mauta tamutende kana palm tree nthini wa kithito cha Kenya cha kuola kiwango cha kuthoa mauta kuma nthi cianza. Minister muviani wa Iwanda na utandithia Moses Kuria no wetie kana nthi ya Indonesia ni yaikie kuthoa mauta matema kele kana crude oil kuma nthi cianza kuma na kwa ile nima ya mimea ile yeta mauta na uniguo nthi ya Kenya ekwenda kubikia. Chama cha kutetea mabata ma alimu va Kenya National Union of Teachers NAT vamwe na amama mbunge ni matulile mutimu vya wa kisomo kumana na kuselesi ilo vya cia masukulu kila ivinda maikonania undu na amama mawisa mamu vya wa kisomo alame uweta tamatumia ilo vya ithi undu vatailite matongo ni mwene kivila wa chama ki cha NAT va Kenya Patrick Karinga ula unene ye kilioni mbunge cha Luanda kuya kauntini ya Vihiga no mwendie minister muviani wa kisomo Ezekiel Mashogu kulikilila undu uu na kumeta na alimu wanene vamwe na maskulu kwa vamwe kwa tienia na muyumbe wa Luanda Dick Maungu ni kanave na mubango wa kuita minister muviani wa kisomo Ezekiel Mashogu mbunge ni nokenda kumya cheni mbeange yulu wa undu uu. President William Ruto ni wende na utetea miradi kivathukanio ya maendeleo ile nambiwe ni serikali yake ya sekana no yanzi ya yiyoka ya kuthesya ngalama ya mikalile haineni akaunti ni ya Kisii kiwanzani cha Nyandarugo Nyaribari Chache Mboyani Simwanya na ila siumba ni tuni makanisa kivathukanio Ruto no tangasie mipango la wina ya miradi kivathukanio na ile nambiwe ngwa serikali yake ya Kenya kwanza vamwe na sekta ila si ukunikilwa mbeange no kenda kuthesya ngalama ya mikalile Ruto no kulia ndongo ikokwata no kenda kwa ile maendeleo va Kenya muno ikathi ya mradi wa nyumba cia thoa munini lokwa seto kwete mianya ya mawia kwa amuika inge ikulia ndongo hii sikeetikilia maandamano kutwa iwisio nisio vamwe na nthi ya Kenya kwa vamwe no kulilia ndongo isi akaunti ya Kisii kukwatana na kuungamia uthula withito ikusi wa katikati wo ainene okiwanza nikinya cha Nyandarugo kaunti nino ya Kisii. President William Ruto no mendi atongo ya maike konye na kau wa maunene ma kisiasa kwa uyu abandu baki maithuko maine nthi ma county no asa kana ibinda yaki utetini ya thelile na yuni ibinda yako muthuko mamwene nthi okavinda ni kauna ke governor wa county ya Kisii Simba Arati no tangasie kukwatana na serikali ya Kenya kwanza no kenda kuwete maendeleo county inaona kwithiwa ewangaliko ya ulia azimio Arati no wetie kana benda bata wa ndongo ikukwata na bateko sisi milengo ya kiuteti
arati kielelo ni cha kuete enendi maendeleo oingi arati nongota vice president William Ruto kwa ibinda ingi kana mota azimio maikwenda nusu mukate aikulia president William Ruto ni mukate wonde kwa kila mwenendi wa Kenya. Gavana arati no kulia president William Ruto atwaise maendeleo kibathukanya county nino ya Kisii kwibo kwithiwa kwa kiwanza chandeke. Tisonga na mbeni kana maundu mauthaidi ni maendeye o tatene ndini wa makanisa kibathukanio ala uandikithia wa mona vya iwethe kanisa ya uandikithia wa makundi va Kenya. Kanisa wa Helicopter of Christ no mwakati wa makanisa atano ala uandikithia wa mona vya iwetheka na yuku muthenyani wa iyo uthaidi uende iyo tatene athaidi kwa wingi ongame ma kanisa una mayasya maineko nombe wa utiu kubikiwa. Pastor Thomas Wahome mwambililia wa kanisa uwa yasya we ndaithi wanathina na miao kana kone wavalua wa kwitwa mbewanza maino athaidi maitula muti u na uwa kanisa wa New Life Prayer Center ula ungamewe ni Pastor Ezekiel Odero ula inge license wa uona bia iwetheka wa katano uthaithi uende iyo tatene tele utu wa koti tina wa kuthacha ikwani koti ni iliana na utu u ingi kanisa wa Theophilus ula ona uwa license wa uona ikiwetheka utwa isio thaithi mitandaoni vala makanisa ma wonde meibingitwe kumana na utu wa serikali wa kuvia iyetheka license wa kutwa isia uthaithi. Makanisa langi mabingiwe ni vamwe na kanisa wa Good News International wa mutavania wina kisanga cha uwani wa Shakahola county ni ya Kilifi Paul Mackenzie Ndenge vamwe na kanisa wa Kings Outreach. Wende na ukwata Kivuiyo cha Mauvoo imwe kwa imwe kuba mitamboni ya Kamemeka NFM woni wa mukamba twikunikila Mauvoo kumisioni sia ukamba ni na udhocha ingi ofisi wa kutetea haki sa mwenendi county ni ya Kitui na waweta kana namba nene ya aume ni mamaende na kunyamawa ndini waka wa mivaibala wa kule serikali ya county no indani ila ya dhanite kwa kakisese cha kwa sia alame ukwata kuna waka wa kimivai kwa kakisese kiu kina nyumba sia aume kwa kila maweta aume aingi maende na kubika mubisini usu no kenda kuna ripoti ya kunyamawa kwisilaka wa kimisi ofisa mnene Isaac Mutinda no aweta kana iwango sia kawa kimivai wa county ya Kitui si kathi temuno na aume na kana ka kibisi nikaende na kunyamawa na bena bata wa kuoboa ni wa governor wa county ya Masaku Francis Mwangangi ni wanene abata wa ndongo isia kiutiti vanzi ya Kenya kunenga ndai ya ambassador siande ingili tumitwendi ya Kenya aineni ya kisioni cha Cheleni Mwangangi no wetie kana ambassador ila sindi ya Kenya ti ateti na vaibata wa ndongo ikuete kao ute na kitumi kula mai venanzo yende na kusulula isioni sia kalati nenga ni malatani na nguva sia usi wadhana wodi ni amumo ni ndini wakili mbunge cha mwingi ya Yulu county ya Kitui ndetu ila ni kwa tiani ana mwenendi umekuma kisioni kiulo ni nana Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya simu wawe tekanazo Yesu ne muisyo kuyene ndi mamumoni na siana sia isyo isina makule mubia woso vya nyamusi akithekani wa KWS kulikilila na kubabetangia nzo ino kwa mitukila ya elite na yumbe wa kwina Kivuiyo cha Mauvoo mwendo mwithukisia nono mwakati wala ni kumbanisia ndi kwanzia ya okuvi. President wa Indonesia Joko Widodo no vikita bandi ya Kenya kwa ndamboka ya mithenyeli vala maundu kibathukanio maki utandithia mekuikwatiwa kunena ni wapamwe na kuikia sahi mawiwa na meki bathukanio kati wa serikali ya ya Kenya na serikali ya ya Indonesia. Chama cha utetea mabata maalimu va Kenya National Union of Teachers nati vamwe na mwema mbunge kutula mutimu vio wa kisomo kumana na kuselesilo vya siama skulu kila ibinda ndulawo kwa na mwema mawisa mamu vya wa kisomo na alame wetu tamethi ito maitumia ilo vya idhi unduva tailit obisi wa kutetea haki siamwe nende Kitui ni wawe takana namba nene ya aume ni mamaende na kwenye maua ndini wakawa kukitana na kaula umana na mivaibala wa kule serikali ya kaunti ya Kitui vindani la ya dhanita kwa kakisese cha kwa sia alame ukwata ukuno make nyumba sia aume kubikia na kuibitha kunduni taku na munini wa governor wa county ya Masaku Francis Mwangangi kunenia abata wa ndongo isia kiutiti vandi ya Kenya kunenga ndai ambassador sia ndingi litumitwe vandi ya Kenya muthia wa Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya ulikusa itatu sia kioko sia bika sainya ni sio kithia na Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya okuvi nyenita wa Irene Nyamai.